از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. тоҷикистон кишвари дорои табиати аҷиб ва ноҳияҳои зебое аст ки ҳар яке аз онҳо бо зебоиҳои худ фарқ мекунанд. табиати нодири тоҷикистон сайёҳону дӯстдорони табиатро аз ҳар як гӯшаи ҷаҳон ба худ ҷалб месозад. дар ҳар як ноҳияи тоҷикистон як ҷаҳон пур аз зебоӣ ва шукӯҳ вуҷуд дорад. табиати пурғановати кишвар аз кӯҳҳову пиряхҳо то рудҳо ва кӯлҳои мусаффо ба мардум имконият медиҳанд ки зебоиҳои нодирро бубинанд ва бо онҳо ҳамнафас шаванд. салому дуруд нисоратон бошад сомиёни азиз. шумо барномаи сайёҳии хӯрамдиёрро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунида истодаед. имрӯз мо шуморо бо як сафари хеш ба зеботарин гӯшаи тоҷикистон мебарем. кишвари мо бо кӯҳҳои сарбафалак, водиҳои сабзу гулпӯш ва кӯлҳои шаффофаш мисли ганҷест ки дар дили Осиёи марказӣ. ҳар як гӯшаи тоҷикистон як саҳифаи нодири табиат ва фарҳангро барои мо мекушояд. дар ин сафар мо баҳри шумо аз зебоиҳои нотакрори шаҳри Панҷакен қисса хоҳем кард. акнун биёед ба як сайёҳати хотирмон ва рӯҳбаландкунанда аз тоҷикистони биҳиштосоямон шурӯъ намоем. бахши чанддале. ноҳияи Панҷакен бо масоҳати 3670 аз 19 километри квадратӣ дар водии Зарафшон ҷой дорад. 23 ноябри соли 1930 минтақаи Панҷиканд барҳам дода шуд ва дар заминаи он ду ноҳия Панҷиканд ва Заҳматобод таъсис ёфт. шаҳри Панҷакен дорои як шаҳр ва 14 ҷамоат мебошад. 18 октябри соли 2015 бошад дар ноҳияи Айнӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон роҳи мошингарди Айнӣ Панҷакендро ифтитоҳ намуд. дар шаҳр донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, омӯзишгоҳи педагогӣ, омӯзишгоҳи тиббӣ, литсеи касбии политехникӣ, мактабҳои миёна ва то мактабӣ амал мекунанд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва суботи миллӣ ватани мо Тоҷикистон бештар аз пештар сабзу зебову хӯрам гардид. яке аз гӯшаҳои зебову тамошобоби Душанбе ки бо дарахтони қоматбаланду сояафкан ва фазои зебояш дили ҳар сайёҳ ва меҳмонро тасхир мекунад, шаҳри Панҷакен мебошад. бахши домони гулфишон. Панҷакен дар забони суғдӣ, Панҷикат дар гӯишҳои зарафшонӣ ва Панҷикан дар забони тоҷикии форсӣ шаҳре дар шимолу ғарби ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аст. номи шаҳри Панҷикан аз ду бахш сохта шудааст: Панҷ ва Канд, яъне панҷ шаҳр. ин ном дар таърихномаҳои қадим ва асноди бойгонии Деваштич дида мешавад. бостоншиносон дар наздикии Панҷиканд шаҳраки Саразмро ёфтанд ки дар ҳазорсолаҳои 4 ва 2 то мелод вуҷуд доштааст. дар садаҳои пасӣ низ Панҷиканд яке аз шаҳрҳои бонуфузи Осиёи марказӣ дар роҳи бузурги Абрешим мақоми намоёнро ишғол карда, дар ривоҷи муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва иҷтимоию фарҳангии халқҳои ҳамсоя саҳмгузорӣ намудааст. ковишҳои бостоншиносӣ ошкор карданд ки шаҳри Панҷикан дар 15 ё 2000 соли охир 5 бор комилан босозӣ ва эҳьё гардидааст. аз соли 1926 то соли 1930 Панҷикан минтақаи мустақил буд. 23 ноябри соли 1930 минтақаи Панҷикан барҳам дода шуд ва дар заминаи он ду ноҳия Панҷакен ва Заҳматобод ташкил ёфт ки дорои 4 ноҳия буд. соли 1953 ба шаҳри тобеи ноҳия
و از 14 اکتبر سال 1959 پنجکند به شهر تابع سابق ولایت لنین‌آباد حالا ولایت سوخت نامگذاری شده است. شهر پنجکند در دره رود زرافشان و شرقتر از شهر سمرقند در بلندی 900 متر از سطح دریا جای دارد. این شهر بسیار جایهای دیدنی، یادگاری‌های تاریخی و معماری دارد. در کناره چپ رود زرافشان نزدیک مرکز شهر صوفه جای دارد که بازمانده از ویرانه‌های شهر سده‌های 5 و 8 میلادی است. در پی کاوش‌های باستانشناسی در این صوفه که 60 سال پیش آغاز شده بود و در 30 سال اخیر رهبریشان را باستانشناس بوریس مرشک به عهده دارد، ویرانه‌های شهر سوغدی پیدا شد که در آغاز سده‌های میانه بسیار کلان و آباد بوده است و همچنین دیوارنگاره‌های زیبای نگارگران سوغدی یافت شدند. در دره زرافشان 60 کیلومتر شرقتر از پنجکند دهه پنجرو جای دارد که زادگاه سردفتر ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی است. آرامگاه محمد بشارا که 37 کیلومتر دورتر از پنجکند در یکی از دره‌های زیبا منظر کوهساری زرافشان جای دارد، یکی از یادگاری‌های معماری تاجیکی در سده‌های 12 و 14 است. طبیعت و اقلیم شهر پنجکند برای رشد ساحه‌های اساسی کشاورزی از جمله باغداری، رستنی پروری و چارواداری خیلی مساعد بوده برای پس کردن سطح کمبیزاتی در دهات زمینه اساسی می‌گذارد. 18 اکتبر سال 2015 در ناحیه عینی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه ماشینگرد عینی پنجکند را افتتاح نمود. راه ماشینگرد عینی پنجکند 112 از 16 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمانی ماه اکتبر سال 2012 آغاز گردیده، ماه اکتبر سال 2015 به آخر رسید. سامیان عزیز، همین طرز سفر امروزه را از زیباترین گوشه تاجیکستان به پایان رسانیدیم. امیدواریم که این سیاحت جالب در برنامه خرمدیار به شما الهام بخشید و زیبایی‌های ناتکرار کشور محبوبمان را با دل گرم احساس نمودید. در آینده باز هم با مکان‌های نوی جالب و سیاحت‌های فراموش نشونده با شما خواهیم بود. در تهیه برنامه امروزه سهم داشتیم محرر و راوی گنجینه رجبزاده، کارگردانی برنامه جمعخانی مراد. تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. نظر سیر و تماشا شهر خوشندم بیا، دیدنی عینی و زرافشانی دل بندم بیا. یک نظر سیر و تماشا شهر خوشندم بیا، دیدنی عینی و زرافشانی دل بندم بیا. سبز و گل رنگم بیا، بر گلستانی همیشه سبز و گل رنگم بیا. یک نظر سیر و تماشا شهری خوجندم بیا. از خوجنده
افتخار تاجیکستان هر سر دنیاست. یک نظر